Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila manje sicela kuwe laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile laphana cindezeleke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ezenzakalayo-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba olwehlelo namhlanje mlisa-ke laphana-ke obevuma umuthi kaZuma-ke ethi uma ukuthi umuthi uyasebenza isebenza ngempela-ke laphana okaZuma. Kodwa-ke angifuni ukuthi mina-ke ngamtenza nje ngizokudlalela-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ngawakho-ke amadla sicela laphana sizwile le video ngama-comment section-ke for ushiye umbono wakho-ke ngaloko lolu daba-ke lolu-ke masiconsane ibhasi nje subscribe nje akubizi imali mahhala nje kusho nesenti-ke emnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Eish, uyabona uma kuthiwa umuthi ukhona bafowethu. Yabo uma kuthiwa lento ekuthiwa umuthi ikhona futhi iyasebenza. Hayi okaZuma uyasebenza umuthi okaZuma umuthi uyasebenza. Uyazi ngiyakhumbula mina ngilungu le-IFP. Noma ngumlandeli le-IFP. Ngeke ngithi ngilungu le-IFP ngoba anginayo ne-membership card yakhona. Kodwa nje ngumvoti impela ngingemuva kwe-IFP. I-ANC akaze ngize ngiyithande. Kodwa ngelanga uZuma ungasinaki iskipha sami lesi. Kodwa uZuma mhla ebekwe i-ANC lapha yana kuvotelwa yena ngithi kwaku 2011 angazibi i-IP yami akaze ngivotela ngalowo nyaka lowo ngavotela i-ANC ngoba ngifuna ukuthi kube uZuma oyipresident. Kwahamba ke hayi ngabona ukuthi hayi ngabuyela enxiweni lami ngabuyela ku-IP yami. Ngiyaxolisa indlovu ukuthi ngo-2011 anginivotelanga ngavotela i-ANC ngaba yixoki. Kodwa futhi kulo nyaka ngathi ngizophinda ngibe yixoki futhi. Hayi lo nyaka ngathi ngizophinda ngibe yixoki futhi. Ngizovotela MK. Lesikhipha sesilenga kangaka namhlanje ngoba ngikhuluma nabantu. Kodwa sidala phela. Sidala noma ngisiphendula kuvela. Kulo nyaka ngizophinda futhi ngizovotela i-MK lo nyaka. Hayi ngizovotela i-MK lo nyaka. Sikhathele bafethu ukudlala i-ANC. Ngizovotela i-MK lo nyaka. Ngokulandelayo ke sesingaphinde sibone ke futhi ke mhlambe bese ngiyabuyela lapha ku-IP. Ngizovotela i-MK angifihlanga ngizovotela i-MK.